kajing lekai Indian Super League kebalong sebetulnya sedang pedangkan Northeast United bat ke Mumbai City FC. Mentai pejbak ngelii bagi lawan yang lain banti tiket ke tiket counter kan please probeje bat pejbak labun bawan yang lain nado kedai beje marketing yodu tiket kembalong turut kau. Bat mental kan ke jaka Golf Link. Ni bakal jaga Golf Link pejbak kila yang lain na mentah banti tiket di kajing lekai drone kop sebetulnya sedang HJN Stadium Polo. Baik. Kini kesin ke Benengkong baka ISL kini lekai ha nong bak Shillong. Kabar kipai ba berbuar klipet ye kajing lekai ha Guwahati. Pemerintah kesin ke Benengkong ba kipai ba kini ijen cikemat Hamadan Polo Shillong. Ingai scam ba. Kumba kipai ba kikresan ye kajing lekai ke Shillong lajong ha duron kop. Pemerintah kini kesin ke Benengkong kipai ba kikresan ye ke Northeast United Shillong ba kini lekai ye ka kajing lekai football ISL. Jadi kajing lekai football ke Bahetam Hari India. Sekarang pemerintah kena bekerja step berbalik lawan yang lain. Pengintip harus kena bekerja bagi tu hit online kila wan sintikan nang ne. But kibat hit offline ro kiwan yang lain nang ne. Wan no kam kloi nomor ba yo tiket kalun.